Komšija, komšija. Molim. Dobar dan, kako ste? Lepo. Jel bi mogli da krenemo, ja? A što da ne? Šta ćemo da radimo u ovom klipu? Da snimamo istoriju. Aha, a lekcija se zove kako? Srednjovekovni gradovi. Ajde. Daj slušalice. Pa ako mi daš jedno... malo nešto, neka pozajmica, zajam, onda ću ti dam. Samo mi ti daj, posle ću ti zajmiti pare. A? Posle ću ti zajmiti pare, samo mi daj slušalice. Dobro, znači lekcija se zove srednjovekovni radovi. Radovi. Kakvi građani. Cel narodo, senior. Ostario si. Zaboravio si, ajmo iz početka. Srednjovekovni radovi. Srednjovekovni gradovi, lekcija se zove, a predmet je istorije za 6. razred. Izvolite kolega, nastavite dalje. Hvala. Dakle, kao što je tata rekao, ovo je lekcija iz istorije i da pomenem već 5. put, lekcija se zove srednjovekovni gradovi. Tako da, jesi slažeš da možemo da počnemo? Kako da ne, izvolite gospodine, izvolite. U zapadnoj Evropi od 7. veka počinju da se obnavljaju stari antički i podižu novi gradovi. Mnogi srednjovekovni gradovi podignuti su na raskrsnicama važnih puteva i duž rečnih tokova, uz crkvena sedišta, zamkove feudalaca i uz veće rudnike. Neki gradovi u Francuskoj, na primjer u pokrajini Šampanji, nazivali su na mestima gde su se održavali sajmovi. Jačanjem trgovine sa Vizantijom, Arabljanima i Turcima, evropski srednjovekovni gradovi su se naglo razvijali i postajali privredni i kulturni centri. Zbog čestih ratova srednjovekovni gradovi su bili opasani visokim debelim zidinama sa kulama i osmatračnicama. U centru grada se nalazio trg, prostor na kome su se okupljali ljudi i obavljala trgovina. Najvažnije i najveće javne građevine bile su gradske većnice i crkve. Gradske kuće su bile zbijene jedna do druge u nizu, tako da su se krovovi gotovo dodirivali. Građene su na malom prostoru i išli u visinu. Podrum je obično služio kao štale ili skladište, u prizemlju se nalazila zanatska radionica ili trgovina, dok se na spratu stanovalo. Od centra grada su se širile uske krivudave ulice. Ulicama su se tokom leta dizali oblaci prašine, a u zimskom periodu su postojale blatnjavi sokaci. Sve do 14. veka kuće su uglavnom građene od drveta, što je dovodilo do čestih požara. Gradovi koji su se nalazili pored reke opkopavani su dubokim kanalom preko koga je postavljen pokretni most. U slučaju napada na grad, most se podizao i kanal je predstavljao prvu prepreku za napadača. Kapije su zatvorene kada padne mrak ili kada se pojavi kakva opasnost. Srednjovekovni gradovi su bili mali po površini, a broj njihovih stanovnika nije prelazio nekoliko hiljada. Oko gradskih bedama su građena nova naselja, predgrađe i podgrađa, oko kojih su vremenom podizani novi zidovi, te su srednjovekovni gradovi širili u vidu koncentričnih krugova. Eto, to bilo to što se tiče pričanja lekcije, a sad idemo na obnavljanje. Dakle, prvo pitanje. Prvo pitanje u obnavljanju jeste kada su počeli da se grade novi srednjovekovni gradovi? Sasvim slučajno u 7. veku, sasvim slučajno posle pada sasvim slučajnih antičkih gradova, sasvim slučajno. Aj sad ozbiljno, lepo. Dobro, ajde. Počeli su da se grade u 7. veku posle pada antičkih gradova. Dobro, ajmo dalje. Gde su uglavnom podizani ti gradovi? Podizani su na raskrsnicama važnih puteva i duže rečnih tokova, uz crkvena sedišta, zamkova feudalaca i pored većih rudnika. Odlično. Zašto su evropski gradovi naglo počeli da se razvijaju? Zato što su Vizantijci, Arabljani i Turci počeli da razvijaju trgovinu. Dobro, znači bili su odlični trgovci. Zašto su ti gradovi bili opasivani zidinama? Zbog čestih ratova. Dobro. Šta je trg
Misli se na gradski trg. Znam. I gde se taj gradski trg nalazi? To je prostor gde se narod okupljao i obavljao trgovine, a uglavnom se nalazi u centru grada. Odlično. Odlično. Znam da je odlično. Odlično. Znam da jest. Ajmo dalje. Kakve su bile gradske kuće? Bile su suzbijene, imale su podrum, prizemlje, prvi sprat i krov. Podrum je služio kao štala. U prizemlju se nalazila zanatska radionica, a na prvom spratu se živelo. Odlično. Odlično. Sljedeće pitanje. Do kada su se kuće gradile uglavnom od drveta? Do 14. veka. Dobro. Sljedeće pitanje. Na koji način su se branili gradovi kraj reke od neprijatelja koji su želeli da ih napadnu ili osvoje? Branili su se tako što bi iskopali kanal oko grada i preko njega stavili pokretni most, pa kad bi se neprijatelj približio, oni bi podigli taj most i neprijatelj bi imao prepreku. I to je bilo... Ne bi imao prepreku, on bi upao u kanal. Pa kako kad bi se zaletao u reku? Kako ti to misliš kad je most podignut i vidi se da je podignut? Pa upao bi u vodu i onda bi se svi podavili. Ako su na mostu, a ako su preko puta? Ako su preko puta, onda zaborave da se zaustavi i opet upadnu unutra. Dakle, ovo je bio poslednji odgovor na poslednji pitanje. Nema više. Nema više. Pa dobro. Onda je to to. Tako? Da. Dobro, Znači, to je bila lekcija i obnavljanje i toliko od nas ovoga puta. Pozdravljam vas, Rode HD. Ćao. Čujemo se. Ćao. Doviđence. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's